Itakuryoheye se sahashize hawe. Gahitwa amezi 6 udahagarara. Gapfupfutse umusaka. Ashaye cucu. Nakumva shaka cuwe. Cya kibuno cyanjye nago wamenyeraho kirisi. What? Gukubwa n'umuruho we. Icaje umugongo cyangwa wicaje amaguru. Kuvuga nabi se bite mwana? Njyewe biri kumbabaza. Gute se kandi? Uritora ukambaza ikibuno cyawe kandi ukicare. Ariko sha nugupfa kuruko utumvise n'icyo umuntu akubaza. Kandi sha ndakugongereza Arinde wapfuye. Gapfuka umutima. Kandi sha ibyo byise bimeze nk'ababiyashese muri Dogoma ndabinoboramo. Andi sha icucu. Ugira umunwa mure. Shase nk'uwo wawe umeze nk'umushushwa. Gute se kandi? Ubona ujombye umuntu acyava amaraso. Kava imihango mu kibuno. Ariko sha uzi ko wabonye nk'ihoro kagira ngo sinzi kuvuga. Maze bigende gute? Uyirisha ubugari ko iyo nimeranje kuri wowe. Isese miranyishe. Shawi kwijijisha. Ni isesemi gusa. Umuntu urya ikibwana kimaze amezi 2 gusibye kumutera isese. Aho cyaburiye ubwenge ubonye aho umuntu w'umugabo ajya mu mihango. Gahunguka amenyo. N'ubwa mbere wumvise babwira umuntu ngo karnyamara. Wapitu ngaho yari. Hanyuma hari ikindi se nawe kuri umwe muri kwa dusiye dukora iki? Twaremewe gutoragura imyanda mu ishyamba. Ubwo ni nkutuhe ko natkonzi ingurube na twanyamabumba. Izina ry'Imana Gacube ndakuriza. Ariko mana yanjye urasuruka babara. None kandi uruwese urabimenya upfukame ari ukuri kumbwiye. Ntimusaba imbabazi mitepfu ubu ngubu. Urabuzwa n'iki kuzisabasa? Umuntu udafite ubwonko bumwirutse kafite inyoka. Uragira ubukwibutsa kurwana. Ngaho gerageza nakubwira iki? Toka mukubite bafunga. Ese ubundi kibuno nakubwiye uzi icyo ari cyo? Si cyo wicaje se? Nakubwiraga icyacaji. Koko se? Koki ahubwo ko ufite umunwa wakunani. Gafatana amavi. Urongeye kandi naragusubira urambona ngo uramvugisha amagambo menshi. Atari umunwa wawe wakunaniye se? Kananirwa hatere. Jesus. Hanyuma bikagenda gute? How many times did I tell you? Muko Satani yaheze gahera mu mwobo. Yefitanye ikihe kibazo n'Imana? Gapfuka umusatsi. Cyo mudafitanye se ubwo ni iki? Kagira inkuru rero ko numva iyo nkuru iryoshera. Itakuryoheye se sahashize hawe. Gahitwa amezi 6 udahagarara. Gapfupfutse umusatsi. Wakabwera ko sha none naho bigeze ari gukubita imbwa. Urebe ngo ndakubita imbwa. Sha baravuga ngo utayikubita bitera kumuka. Uravana nk'ugiye. Simava nubwo wagira gute. Gahugira icyo. Yewe ngiye kubara 3 nubu tarava hano. Eta nkukoma. 1 2 3. Ngaho gira icyo ukora. Ariko badi ubu no muvuna muhita mukubise bavuga ngo ngengira amahane. Nyine ngwino nkubite uratinya iki? Shareka nkwihorere nigendere ndabona naza gushiduka bafunze. Urashimwe sha maze umwanya mbumva. Toka kure. Ariko mwana ubaye imbwa umunwa na wari ufite nazi ko usiga umudisha. Ngo iki? Umunwa nari ufite ana wiyongereye cyangwa wagabanutse? Ansha naye nari nzi yuko uri busige bashyinga. Shareka mbihore mwese nigendere. Kuko ndabona mwima bafungisha naza kubona gumunwa yarafite wagira ngo yakubita. Nanjye aho nari nicaye yaramunguni numvaga ari buguhitane pe. Reka. Je nta muntu wamangara. Ntago yabukubita ahubwo nuko banze ko bamufunga. Ugize ngo